Well, as a part of my message to you, brethren, kaya't ko nga umuna nga ipakita kada kayo dagiti accomplishments ti Apo itangalawas during our 2-day mission trip with our beloved Patriarch. Permi nakananos ni Pastor John kakabsat, talagang wow. Permi nga ubingak nga amang lakay isuna 62 years old. Ngem narigreg tapay iti bagina nga kaslag trabaho ngem siya. Ket praise God for our beloved Patriarch, nagpinda sa pagtuladan. What a great mentor, kakabsat. Per me, I'm learning a lot from him. Ti panakikadwak kenkwana, and I thank God for him guiding me. Ti panangiwanwan, di gito'y programa tayo, kan ministries tayo. Well, it all started this way. Mangrugitay ka deti kwati apari kakabsat. Aya? 2020, idi agawid ni Preacher Glenn and Ma'am Bernadette ket nagbakasyon da diti Pilipinas. Tatang kakabsat, kunana kanyak manong i-fix tayo digiti computer tayo so that while you preach, we can view and watch you from Hawaii. That was the plan. So kunak, okay. So we spent amount of money to purchase and improve our computer, not for live stream purposes, but dating amin, digiti preachings ko, i-record me. Kat manon iti nausar nga digiti external hard drive nga pag-istoran digiti mairek-record nga message. So, he came up with that nga i-register isuna ti kasla internet digiti nga preaching. Now, here comes March. Ket naka-schedule kam kini Mrs. to travel to Israel during that time because of your gift to us to walk where Jesus walked in Jerusalem. Ngem dag-lockdown kakabsat. March 18 kumade di biyahe me, March 15 di pa nag-lockdown na. So ang nangyari, na nakaumayan dagiti members tayo, hanggang nakaumayan ka dagiti kapkapilya, that's when we started the live stream virtual service. I-record ko idi, may upload, kat may play, it is Sunday. That's how we did it in the first few months. But we did not realize, kakabsat, nga daytoy nga inaramid tayo, kat agbo nga gayam by leaps and bounds, beyond borders. Iso nga, we had a certain Mrs. Evelyn Villena who kept on putting comments on the Facebook Live. At kunana, Mrs. Evelyn Villena watching from Apari. So we tried to connect with her. To cut the story short, naging acquaintance tayo ni Ma'am Evelyn. She started sending her tithes and offerings here. And she became a partner of the HBBC ministry. And then, of course, adult projects tayo. The last year, starting from March, Claveria, Pasukin, di dyan na-purchase tayong Memorial Park, DJ Abay na, iso DJ Mission House, kanda iti pa naka-repaint ti kapilya, which is still ongoing. Then iti pa naka-repair kakabsat iti kapilya Tilawag. So now we are embarking to start the building project dito Bacara. Kat itatan kakabsat, kuna ni Pastor John Kanyag, Gaputa Foundation Matpelang, and we have our civil engineers. Praise God, ti Anos Dan, nagdano kin Engineer Asidera. Ket kunana, Pastor, inurnos ko digiti engineers tayo, everyday naka-schedule kami at daw may agbantay di trabaho for free. Kuna ni Pastor John, since we have our engineers for this time, inta di apari, inta bisita ni Ma'am Evelyn. So, napanggam nga ro di apari kakabsat, ket iti sumangput kami ijay, nabikigtut kami because di lugan na nga ng sabat kada kami, nakatarpulin. Ket kunana, welcome, Hosanna Bible Baptist Church, Apari Outreach. Wow, mission. So, income lang agbisita, ngam gayam ti heart ni Ma'am Evelyn, mapang kami ijayan, ngamang rugi ti trabaho iti Apo. To cut the story short, last week was our 3rd visit. And in a span of not more than 2 weeks, almost 3 weeks, 3 visits kakabsat, we were able to build a mission house through the leadership of Pastor June and inaugurate the new HBBC Mission Outreach. Okay, these are some of the folks who attended.
gaputa nakaawid meten digiti daduma idi kakabsat idi malagip mi tag picture. Okay, so that's Pastor June. Go back. Pastor June and then Mama and of course Shak Dayjay, ni Kevin, ni Alpier. Nga may kararag yun digiti dua kakabsat nga men ditoy on my left. That's Brother Paul. Brother Paul nakayelo ti balay da sango lang J Mission House. Agub ubra isuna nga driver mechanic ijay Rusi kakabsat. Ket he has a family. Ket nagmayat ti heart na because kunana pastor numalpas to deti kapilya ka asi dagtot pakigimunga ming kunana. Di kaabay na ni Jeric kakabsat ket agwo-work isuna ijay Rusko. Jak na picture DJ papami ijay. But Jeric is 31 years old and he's still single. Agub ubra isuna ijay Rusko company. Ket nabangkam nag-Bible study ijay company da kakabsat ket nakamay-mayat ti panagdingig da. Nagado nga sa ludsod DJ manager da ngem nasungbatan amin aging gana nga nagtitinnim og DJ sa ludsod na. Ni Ma'am Evelyn Villena, di da right. At dada pa'y nag-attend, kagudwan na, halos kagudwan na lang deda kakabsat. But we had about 35 folks who attended the first service or the inaugural service of Hosanna Bible Baptist Church, Apari Mission. I have the joy and honor to present to you the pictures tapno makita yo ti gapuanan iti Apo. Saan nga nalaka natuog ti agbiyahe back and forth, narigat nga i-conceptualize dito nga trabaho kakabsat, but it is made possible because of God's grace and wisdom upon Pastor June. Yan. We were preparing that night. Next slide. Okay. That's Pastor June sharing the Word of God to Brother John. Sir John is the manager of Rusi Company in Apari branch. Okay? Deti Apari branch nga Rusi kakabsat, isut kadaklan kasi isut sentro. Dita ti paggapuan digite units ti Lasam, Santa Ana, Lalo, Bugay, Claverian o Darusi jay amin aggapud ta kakabsat isu iti overall head. Look at that. So we went to him, gave him a gospel tract and a daily bread and shared to him the gospel. He attends a Pentecostal church ngum inyasure ni Pastor June in confirm that salvation. Next. Make me the kind of person you want me to be. Praise you, Lord. In Jesus' name. Amen. Oh, di ba? Tinanggap mo si Kristo. DJ prayer of acceptance kakabsat. Amen. That's our inauguration during the Apari mission trip. Now, during that 2-day mission trip kakabsat, dimagas kami ngayon muna kakabsat ijay Sanchez Mira. Okay? Sanchez Mira. So, ipakita mo DJ Sanchez Mira. Ayan. Na-meet me kakabsat ni Sir William Giang. Ni Sir William kakabsat kat Sanggunyang Bayan member ti Sanchez. Kat last term na ita, nag-retiron nga Sanggunyang Bayan member. So, itata kakabsat, ni Mampans Biado Giang is a retired teacher. Okay? Kat isot imuna nga dinagasan mi kakabsat, ijay Sanchez Mira. Tata, i-review lang ni Pastor Jung kasi they were members of a Baptist church. I-review lang ni Pastor June kadakwada, di may panggap ti soul winning. Aging gana kakabsat nga, idi kunana, when have you accepted Jesus Christ? Kunana kini Sir William. Kat kunana, makano din nagbaptize akong kunana. So he thought, di pa nang-accept na kini Jesus Christ, di pa nagbaptize na. Ngem inlawlawag ni Pastor June, ngahan nga iso di pa nang-accept kini Apo Jesus. Iso nga inlead na kat Apo kunana, permi nga makalwa, kunana pastor narik na. Ipakita man pa yung picture ni Sir William kakabsat, retired nga Chief of Police iti Santa Praxedes. Nabayag iso na ti serbisyo nga naghep-hepe. Oo. Chief of Police iti Santa Praxedes kakabsat for a long period of time. Then iti agritiro, he still wanted to serve, so nga nagtaray iso na nga Sanggunyang Bayan, third term na itatan kakabsat. Iso nga hopefully soon, he will be a candidate for baptism. Amen? Okay, to God be the glory for that. Deta kakabsat. Kat pinampamigat da kami, pinakpakan da kami ti kaldo. Deta. Okay, go ahead. Nagbasulak yan ka. Oo, man nakalit amin na nagbasulak.
Itaka kanito, Apo Jesus, Tangka nito ang Yesus. si katidalan na mapanlangit. Ikatidalang ng mapanlangit. Ijayong kanyak tibiyagag na nayon. Iyayang kanya, tibiyag na kasmang salata. Ken manlubot ko. Yan manubod ko. Agyaman at itikarin. Yaman na itikarin. Biyag nga na nayon. Biyag na mayo. Ngayon sagot mo kanya. En takot mo kanya. Itat nga oras. Ang oras. Kung tinagan ko na Apo. Kung tinagan ko na, Nga isuraten. may suratin. Ije libro tibiyag. Diyan ito tibiyag. Ije langit. Kailangan. Anyaman na kanito nga alaen na. Yaman nga kanito, malaan na. Ije langit iti papana. Kailangan. Taitan. Kaitan. Nagbali na kon nga anak mo. Nagbalin ako ng anak mo. Apo Diyos, O Diyos, aramiden ng kadi. aramidan magtali. Kas anak mo. Tas naman. Nga maisurot. Na may surot. Iti pagayatang. Kaya naman. Bendisyonan ng Apo. Bendisyonan ng Ama. In Jesus' name. Jesus name. Amen. Amen! Profession of faith. See that? Oh, ket talaga nga mum ni Sir William akat good education, exposure, experience talaga awan sa pulem. Ngem permiti pa ng dingag na kakabsat i-share ni Pastor John Kinkuana ti Ebanghelyo. Okay, next. So from Sanchez Mira, namigat kami ijay, nangal daw kami mutan ijay lasam and met Ma'am Lydia Agatep. Natalged alasam. Deta. Next. Deta kakabsat ti munisipyo iti Lasam. Lasam Cagayan. Town Hall. And we praise the Lord kakabsat ni Ma'am Lydia Agatep ket President ti Senior Citizens Association yan ta sentro ti Lasam. Ket nang angay isuna ti meeting with her officers tapno lang iti kasta ma-share mi ti gospel kadakwada. So digitoy kakabagyan mo lang ni Pastor June ida. Because perhaps you don't know, ni Pastor June kakabsat iti mother na ti puun nagat Lasam Cagayan. Next. Yan, that was Pastor June sharing the gospel. Okay, deti mo deje na pangkam nangal daw, pinangal daw na kami ni Pam Lydia Agatep. Okay? Ayan, ngiti ni Kevin, ngiting masaya dahil sa pagkain. Oo. Alright? Ayan. Ni Ma'am Lydia Agatep, kan deti kaabay na ni Ma'am Jane. Ni Ma'am Jane, deta balay da kakabsat, idi 2004, iso detat nagturturugan dagiti ladies tayo, nga may simurot nga nakipag mission trip. Kat malagip na unay kakabsat. Ma'am Jane Cristobal, from Lasam. Kat deta balay da, mabisita ni Pastor Junide, kat inopen na nga kunana, dituhin nga maturog, Pastor, di kita ladies yo kunana. So, pinakannat pamigat, inakomodar na ida. Okay, next slide. Amen. Oh, di ba? Praise God for that. Oh. So, deta kakabsat iti update, deti travel me ti 2 days. Dua aldaw ngem permi nga kasla nakabaybayag kakabsat iti biyahe me. Gaputa tuloy-tuloy. Nagbiyahe kam ti alas 4 parbangon, si Mangput Cam Sanchez, namigat kami, sinairan ni Pastor John ti Gospel. Sir William, nagbiyahe kam Lasam, nangaldaw kami. After that, napangkam di Apari. Then nagbisita kami, nintuloy na di trabaho di Mission House, nag-inauguration kam ti Rabi. Tuloy-tuloy yan. Okay? So to God be the glory for that. What a blessing. Okay? Sumangput, dumtingin? Dimtang di kita i-pictures yan? Dumating na ba? Ha? Awampay, kontakan nyo mambasit. Tawagan nyo. Okay? Now, update mo't kakabsat ka dito building tayo di Claveria. Claveria. Okay? Ayan. Oh, talaga kakabsat. Deta J-Beam na ti baba nga pinalipalita daan ni Pastor June. Okay? Oh. Amen. Next. Oh, di ba? Praise the Lord. Deta J States, deta J nakapimpintasan nga silaw kakabsat. Oh, what a blessing. Nakapimpintas ta silaw na. Nanayunan kakabsat DJ Bim na. Tingato, tapno lumawak at napintas tila nga na. What a blessing. Amen. Oh. Amen. Wow.
Oh. Praise the Lord. Now, idi Wednesday kakabsat, dimagas kami ijay and we conducted a prayer meeting. Nagaten kakabsat iti pito nga sanggunyang bayan, may isang abogado, may isang principal, ken several public school teachers. Talaga kakabsat na dito ni attorney Piliado na nalibata ko. Oo. Ayan sila yung mga bisita natin nung Wednesday night. Talagang in banat ni Pastor John kakabsat, dito panangika sa banat sa Utiapo. Oh. What a blessing. Kunana, ure ada-adalyo ti secular no maipanggap ti na espirituan di kapilya awan ti amuyo pay kunana. Talaga kakabsat, sumsumga ka magdingag, talaga nga i-preach very strongly. Oo. At the end, kakabsat, imawat dati apokot ko na di may isang teacher. Nagmayat, umayak tumaneng ko na ano. Nagmayat, umayak tumaneng ko na na. Oh, nakatado kakabsat. Yeah. Praise God for that. So nga, continue to pray for Pastor John. Perme kakabsat talaga. Kaya ni Pastor Dennis di pa nag-follow up da. Okay? Oh. Next, kitantay mo't kakabsat, dito yung Bakara, update. Update. Oh. Tubtubang kakabsat, nalpasan, awan digitan. Go ahead, next. Okay. Oh. 31 na pundasyonan ti nabuhusan na yan. Oh. Amen. Di kalman kakabsat ket talo tinabuhusan na pundasyon. Talopat. Ay upat kakabsat. Bakho ti agkali. Duwa nga bakho ti agkali, talo nga mixer. Oh. Gasam deta. See that? Oh. Oh, di ba? Amen. Oh. Grabe, oh. Oh. So nga permi kakabsat nga may yag kam dito eh. Oh. Amen. Oh. Dasam na yung kakabsat na na matulid di bako. Igamanda, dito duay igamanda da bako kakabsat, so damang igigam. Oh, dito ni Engineer Asidera. Praise God for his dedication and commitment kakabsat. Talaga for free. Agbalmalam, rabi, iso nga dagay nga professional, umay kay basit tumulong. Kakabsat. Agtrabaho pa di rabi. Oh. Kita nyo tamang bagkat deta poste na ni manoda 2, 4, 6, 8, 10 sa nga pulo 11 timang bagkat deta poste. Oh, kamsa perme. Awan kagasin brother Hakobon. Oh. Yeah. Next. Okay. Kakasta ti abot na. Oh, amen. Oh. Hey, muna ni Edward. Oh, next. Okay, next. Oh. Napanandete patalastas ko dito nga picture ko. Oh. Yeah, next. Okay. Sige bye. Dito di kalman. Yeah, buhos di kalman. Next. Okay. Permine. Next. Okay, di kita mo tagpamerienda, di kita yung kakabsat. Patangan nyo na sa'yo, di nakatakder nga nakamangisit, ijay. Next. Alright. Teta, ni Brother Conrad. And yours truly, nakipagpalpala. Oh, di ba?
Okay? Deta kakabsat, let us rise up and eat. Oh. Okay? Well, kada kayo kakabsat, thank you for sending your blessings. Tapno, dakanan, nayon ti pagpamerienda, kan pangal daw, dagiti agub ubra. Ipakita man pa. Oh, let us rise up and eat. Oh, di ba? Okay? Oh, praise God. Dada imay nang tudite lawas na itay. Praise God, the Lord bless you more. Kahit ko na DJ ko DJ may isang ubra, 8 years akong kunana, DJ di-drive te bako nga dakil. 8 years sa ubrang kunana, itaak lang nga nakapadas ti kasto nga pagubraan. Nga libret merienda, libret pangaldaw, awan sa pulam kunana. We are spending thousands of money for that and thousands a lot more. Oh, nanam aya nga kabsata dagiti misis dagat awang problema dang agluto na. Di ba? Libre ka kabsat. Alay pakita man pay. Barang nga dapat tignayin ti apo nga mangtud manan pangal daw kan merienda. Ayan, let us rise up and eat. Oh, di ba? Okay. Well, to God be the glory for that. Pasukin. Pasukin. Update ti pasukin. Yan. Deta tinakapimpintas nga silaw tayo jay. Pasukin. Okay. Oh. Amen. See that? Oh. Wow, grabe oh. Oh, talaga white gray Timothy tayong kakabsat. Etan, di ba? Raiding nga may aircon na upholstery. Permiti ungot ni Pastor John kadeta ta nagkamali, di upholstery kakabsat, di panangipan na, kat permit, pasok atak deta kung na ni Pastor John. Sinukatanda nga talaga kakabsat. Oh, kasi madi. Okay. Amen. Wow! Grabe. Wonderful. Amen. Deta, daki nga tagapasukin. Deta kakabsat ti balay ti Apo, ti Pasukin, Ilocos Norte. If you're from Pasukin, you must be proud that you're a member of the Hosanna Bible Baptist Church. Awang kasta nga kapilya nga kapintas na Pasukin kakabsat. 3 story na, to God be the glory. Oh. Amen. Uri sinut awisam kakabsat nga Herodes kan Poncio Pilato hanggang mabain. Oh, kasi may airconan stair going to the 3rd floor. Okay? May airconan detan kakabsat. Na-install ta aircon nan, tela electrical nan. 2nd floor is steel deck. Roofing. Oh, roofing ti 3rd floor. Napintaan na yan. Okay? So, agapura pa lang kakabsat ti pintangan nga ni Malpasen. So, nga dakay nga kakabsat. Di ta pasukin. Di kita commitments tayo. Yeah, you start giving. And of course, let's continue to be faithful. Kakabsat to our tithes and offerings. Dumaktal the expenses tayo ti kuryente because of the air condition. Alright? So, praise God for that. Well, kadigito kakabsat nga nakita tayo nga projects, accomplishment iti Apo. I would like to challenge you with our series of message, the 3 vital things to renew as we move forward. The 3 vital things to renew as we move forward. Di pa nag-move forward tayo kakabsat. As we move forward, okay, makita tayo, di gito nga na indaklan nga banag, we need renewed strength. Idi Wednesday night, naadal tayo, if you're going to move forward, we need a renewed mind. Mapabaro, mabaliwan, ti panunot. Adada di kita maibati, maiwaksi, idyan tayo, panawan tayo nga panunot, ket adadapat ti ikawus tayo nga panunot if we are going to move forward in serving God. Agkararag tayo mampay kakabsat. Let us pray. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami keng ka. We come to you with thanksgiving and praise. Dawatik iti panulong mo, Apo, as I'm going to deliver thy message, to challenge your people. Makita mi, Apo, digiti great accomplishments, overwhelming. But, as you have said in your word, hang kami agpatingga ka digitoy. No di ka move forward kami, Apo, looking for greater opportunities, the more open doors in the future. Adot insaganam, Apo, nga aramiden mi pay.
as a church. And as we move forward, dito apo ti challenge kada kami kan karit, we need renewed strength. In Christ's name we pray. Amen. Turn your Bibles with me to Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. Alam tayo digiti Biblia tayo. Kaya't basahan tayo nga kabsat. Isaiah chapter 40. Rugyan na kabasain. Manipod ti verse 28. Isaiah chapter 40 verse 28. Basit lang dito challenge tayo ita kakabsat. Verse number 28. Kunan ti Ilocano, di kaya na amuan, di kaya nangeg. Nga ti agnanayo na Dios ti Apo, tinamarswa ka dagiti pungto ti daga, saan ako mapoy? Ket dimet mabannog. Awan ti makasukimat ti panakaawat na. Isu ti mang papigsa ti nakapoy. Ken iti dayjay awan ti kabailan na isu pawadwaden na ti pigsa. Uray pay dagiti ubing kumapoy danto, ken mabannog danto. Ken dagiti agtutubo matuwang danto a matalipupos. Ngem dagiti agpanuray ken ti Apo pabarwen danto dagiti pigsada. Agpangato danto as ipapayak akas na agila. Agtaray danto ket di da mabannog. Magna danto ket di dagkapoy. Let's read verse 31 altogether, English. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Now, nakita yung kakabsat, dadakkel dagiti na aramidan, iti Apo, iti HBBC, babaan ti panagkaykaysa tayo. Ngem adupay, dagiti kaya ti Apo ngay paaramid kada tayo. Kada kayo nga kakabsat dita Australia, we praise God na inaugurate dita work tayo dita idi June of last year. Praise the Lord. Good morning kakabsat. Great things He hath done, but greater things are ahead of us. Adu dagiti panubok kasi mangbay. Recently, nagsasakit kayo, practically halos lahat. Ngem amin dagito ikat wagas ti Apo nga panangisagana kada kayo for greater endeavors in the coming months and years. Thank you very much. Now, to continue to advance in our faith and fulfill or accomplish our divine mission or task, we need a renewed strength, courage, patience, assurance, and confidence. Tapno agpatpatuloy tayo, kat di tayo agquit, nga mangi-advance iti pamati tayo, kan mangipatungpal iti misyon ngayon ti Apo kada tayo. Kasapulan tayo nga mapabaro ti pigsa tayo, ti tured, baro nga panaganos panagibtur, pananginanama, ken talged ti kaungan iti puso tayo. Well, dagiti tao ti lubong kakabsat, sabali ti focus da, ket adu dagiti pasamak met iti panagbiag da. Ngem kadate nga Kristiyano, ti focus tayo, ti trabaho iti Apo. And as we move forward, we need, as servants of God, we need spiritual refreshment and renewal. Well, whether you are going through a season of trials, mabaling adu kada kayo ti agdadaan ita ti adu nga pakasuutan di panagbiag. You are disheartened by fears or worries. Dada dagiti pagdandanagam nga isu agkebakebata kaungam ket agluluken ti panunot ken riknam. Whether your spirit is worn down, nawanan kan iti pigsa ken turud ti kaunggan, or you are drifting and have received God's chastening, aglamlami iska ti pamati, ket nariknam ti pannaplit ti Apo gingkan. Or in our case as a church, we are embarking on new opportunities and great endeavors. Kung natin siguro, Pastor, hantay ka di mabannog? No, because we need the renewed strength from God. We need to regain our momentum. We are not just talking about physical strength here, but moral, mental, panunot, emotional, and spiritual strength. As we advance and move forward, we need a renewed strength. Now, there is a reality here, una kakabsat, kaya't kung makita yung immense frailty, nakapoy tayo nga tao. Kung natin verse 30, even the youth shall faint, dagiti agtutubo ubing kumapoy danto, ken mabannog danto, ken digiti agtutubo matuwang danto a matalipupos. Now, the youth are men in their prime.
Okay? Agtutubo, kabanwag. Dagiti kabanwag, kunana, agkabanwag. Height of their strength and fitness, kapigpigsaan, kabambanwagan. Ngayon at makita tayo, kunana ti Bible, even the youth shall faint, and the young men shall utterly fall. There are three words nga makita tayo dito kakabsat. Umuna is the word weary. Weary means exhausted in strength. Maybe many of you feels exhausted today. Sino kada kayo kakabsat, tirik tayo, you are exhausted. Naugutan ka, naibusan kan ti pigsa. Adun ti na-accomplish mo, ngem adupay ti dapat aramidem, sangwem manan ti barong alawas. And as you move forward to another week, another month, another journey, another endeavor, another responsibility, or perhaps another problem. The problem is you feel you are weak. You're exhausted. Exhausted in strength, endurance. Mapugsat ka, naibus ka, napunwang kan, or vigor, awan pigsamon, awan regtamon. Agpapatay ka, maguyguyod ka, agbabaaw ka, or freshness. Dayta kakabsat is because of our being frail as human beings. Another word is the word faint. The word faint means to lose heart. To lose heart kakabsat kat hana mayincline ng jay pusum. Awanan iti excitement mo, tarigagay mo. Okay? And then another word is utterly fall. The youth shall utterly fall. The word utterly fall means to fail. So even the best will fail. The intelligent, the smart, the strong will fail. So, deta ti men's frailty kakabsat. Okay? Nakapoy tayo nga tattao. Narasi, narukop, agkapoy. But the Bible says, they that wait upon the Lord. The next word that I want you to see is wait upon the Lord. The word wait in this passage comes from the Hebrew kava. Ang kaba nga danaga, which means to trust. That meaning to wait, panagtalek. To look eagerly, to expect and hope in our Lord. Dahita ti dapat nga aramiden tayo kakabsat. Mabaling nga nabannog ka, you're losing your endurance, your vigor, your freshness, you're losing heart, you're fainting, you're weary. You need to wait upon the Lord. This means that we are not defeated by negative things. Mabaling nga you are surrounded by negative things that affect you emotionally, disturb you mentally, and weary you physically. Diba? Sino kada kayo ti makaranranas ti kasta ita? Oo? Yeah. Okay? So, kaya't yung kadi kakabsat nga you are not defeated by these negative things. Dito hangka affected, hangka maupay. But because your expectation is of the Lord. In Psalms chapter 27, verse 14, Psalms 27, verse 14, the Bible says, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Boyo, physically, makatulong ti turog. Physically, makatulong ti panangan. Tapnon ti kasta pumigsaka. Makatulong ti panag-relax. Mabanggag pasyar. Makatulong ti panag-exercise. But those will only help you physically. Ngem ti kasapulan tayo kakabsat, kat strength iti emotion, strength ti panunod. Strength, renewed strength ti spiritual. And the key to that is wait on the Lord. Hanga makan kakabsat, iti sungbat na. Hanga pasyar ti sungbat na. Timang papigsaking ka, no di kat wait upon the Lord. Deta tindak isuro ka da kay ita kakabsat. How to wait upon the Lord. Kaya tsumot lang, ti renewed strength. Take note ha. We are moving forward. Deti church tayo, adupay ti pagkakadwaan tayo palubos iti apo. Han na kay pay alan ti apo, i-preserve na kay pay. So we need to have a renewed strength. Now, Psalms 25, 20 to 21. Psalms 25, verse 20. Oh, keep my soul and deliver me. Let me not be ashamed, for I put my trust in thee.
Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Psalm 62 verse 5. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. In basa kada kayo, digiti nga verses, tapno dito'y tayo kakabsat, nga kitaan, ti kayat nga sawan, ti wait upon the Lord. Kasi kung natayo ka, wait upon the Lord. Wait, aguray ka, urayam ti Apo. What does that mean? Okay? What does it mean to wait upon the Lord? Now, there are 5 things you need to do in order to wait upon the Lord. So, digito yung kakabsat. To wait upon the Lord means, number 1, to believe on Him to take care of you. That's what it means to wait upon the Lord. To believe on Him to take care of you. Amuyo ti maysa nga kadaklan nga rason no apay nga adu nga Kristiyano kakabsat iti agkapoy wenno haan nga agtulnog ti Apo is because they are afraid of the consequence when they obey the Lord. No agpastorak anantot mapasamak ti biyag ko. So awan strength da nga agpastor because agbuteng da kakabsat. Nakita yo? No ited ko daytoy nga commitment. Kasanun to nga rudan dagitay needs ko. No ikastoy ti kadakkel ti commit ko. Pangalak to nga rod. So because handa makita kakabsat nga ti Apo ti makaammo nga mangsabat dagiti kasapsapulan nga naimpisikalan ket dayjay nga danag isu ti manghinder so awan pigsada nga mga ramid di pagayatan ti Apo. Ket if you are going to move forward, listen very carefully, to move forward in our faith, in service, serving God, and panangtulnog, panangipatungpal ti pagayatan ti Apo, we must believe on the Lord to take care of us. Now, kita nyo dito Matthew chapter 6. Daytoy kakabsat, iti ko na ni Apo Jesus. May panggap ka dito nga isyo. Matthew chapter 6. Kunana dito verse 28. Why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field. Irugita dyan, verse 25. Okay, verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, or for your body, what ye shall put on, is not the life more than meat, and the body than raiment. So ti problema ti kaduan nga tao, pangalak nga rod ti kanek. No kumagpaspasada kat pangalak ti boundary. No agpaspasada ka, kat deta motor mo, tintin na gampelang. Siyempre, pati Domingo yung kagpasada, taan nga rod kat kamkamatem day target mo nga pagtinag mo di motor mo. Di ba? Kaslakas day ti arig na. So as a Christian, hangka umangatan ti pamatim, because awan strength mo nga agtalag ti Apo nga kunam. Agtalag ti Apo, basta yun unak isuna. Makaamon to isuna nga mangpunno iti pagkurangan na deto. So deta kakabsat ti dapat idil tayo nga problem. We cannot move forward if we don't wait upon the Lord. Meaning, if we don't trust Him to take care of our needs. Because when you trust the Lord, kat ko na, makaammo ti Apo, Lord, amok nga hanak baybayan, iyon unaka, itod ko ti tithes ko, itod ko ti commitment ko, inak makigimong, hanga dati pagtinag kot motor ti problema hanga dati pagtinag kot lugan ti problema hanga digito isettle ko nga utang ti umuna nga problema I will seek the kingdom of God. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No dayta ti panunot nga addaken kan kakabsat, addaken kan ti pigsa, renewed strength. You will mount up with wings as eagle. You will run and not be weary. Hangkan to mabannog, hangkan to agkapoy, because ti talged mo, ket ti Apo iso iti makaammo kanyak. Ti Apo iti bahala kanyak. Amen? Can you trust God to take care of your needs? Pakita man dito, Zoom. Can you trust the Lord to take care of your needs? Amen ba?
Oh, so don't you worry, yun unayo lat tatiapo kakabsat. Let's advance. Let's make commitments. He will take care of you. Number 2, to wait upon the Lord means to trust on His interventions. To trust on His interventions. At digiti sitwasyon ti panagbiag. For example, tatakakabsat nag-pandemic. So, as Christians, imay iti pandemic, na lockdown ti Pilipinas, di siyempre, hante makuumay ka, digiti kapkapilya tayo, di ba? Ket, kuna tayo kasano nga ruden, ti gimong tayo, lumami isan ti Kristiyano, bumaawan ti church, di ba? Pero, anat na pasamag kakabsat, makita yung kadingan, while to the unbelievers, that the pandemic brought fear to them, brought worry, a lot of discouragement, crisis, of which dati normal nga reaction tayo humanly speaking. When there are problems, when there is stress, pressures, unwelcome and unexpected problems ti panagbiag, we feel we are defeated. But as Christians, how do we look at it? Nakita tayo kakabsat, nga kadeto'y pandemic, ti Apo ket nag-intervene. Oh, ti intervention na diti church tayo, iso deti live stream. So nagkaroon tayo ti virtual ministry, online ministry, anat napasamat. Di kayo makita na open iti Australia. Di ba? Oh, na-open ti Apari. Soon, ma-open ti Lasam. Sanchez Mira. Adadda nga dimmakkel, limawa, rimang ay, adadda nga limang to kakabsat iti HBBC ministry, ti baetan daytoy nga pandemya ken crisis. No makita yo, pandemic crisis, ngem isumet no kaano, te kunate nga ka-crisis, isumet kakabsat ti panagpapatakder tayo digiti kapkapilya tayo by the grace of God. So ano digito'y kakabsat? Intervention. No awan data kada tayo, awan pigsa tayo, umay digiti problema, maupay kalatan. Di ba? Oh, umay dagiti pagkasapulan, maupay tay latan. Umay dagiti bad news, anapay dagiti dumteng, hardship, dumapay, maarinuknuk tay latan kakabsat, maupay tayo. Ngem no maawatan tayo ko na tayo, no, intervention ti Apo deto eh. So nga, amuyo kakabsat, kalaki ni Pastor June, makita, dagiti building projects tayo, adu dagiti simangbay nga problema. Every time we start a project, adalata sumangbay nga problema. Ngam, nakita mi kakabsat, nga dagiti nga problems, intervention amin iti Apo. No intervention ko natin amin, panakibiyang iti Apo, nga mangiurnus dagiti pasamak. Okay? Because what He is thinking is for our own good. He has our best interest in His mind. So trust His intervention. No adda dumteng nga pasamak ti biagyo kakabsat, hana isot bono na nga hangkay makigimgimongan. No adda digiti problema nga sumangbay, hana isot bono na nga aglami is tayon, agbaaw tayo. Haang nga dapat kakabsat, ti renewed strength, uray umay digiti problema, krisis ti panagbiag. Maawatam nga kunam, intervention ti Apo digitoy. Mabaling nga ti Apo ket adakayat na nga balyaran. So let's just trust God. Okay? God will make a way when there seems, God will intervene and He will make a way when there seems to be no way. So tikat na nga sa unti, wait upon the Lord is, agtalek ka, nga digito'y nga pasamak, intervention iti Apo, ket Romans 8:28, we know that all things work together for good. At dalat ta pagsayaatan nanto, dagito'y nga sumangbay nga problema, parikot, ken stress, pressures, iti panagbiag. So with that, you have renewed strength. May katlo, another meaning for wait upon the Lord means to hope in His promises. Agtalged ka, manginanama ka, kadagiti karkari iti Apo. You are like a child claiming kat kunam, Lord, imbagam nga kastoy, so agtalikak Apo. Apay nga natalged tayo kakabsat nga mangipustro dito building project.
because God has promised that He will provide. But my God shall supply all your need. Okay? God's work that is done God's way will not lack God's supply. So you trust in His promises. Oh, adamot la pagtalgadan. Sino kada kayo kakabsat ti ada claim na nga karkariti yapo. Detat pigsa tayo. To wait upon the Lord means that you stand on His promises. You cling. You claim. You rely on His promises. Everything else may fail. People will fail. Even you, yourself will fail. The things you are expecting may fail. But God's promises will not fail you. So, you have a renewed strength to move forward. Because at the digiti kariti apo, nga isudat pagtaktak diram. Amen? Oh, learn to stand on the promise of God. You will run and not be weary. You will walk and not faint. You will soar high like eagle if you stand and learn on the promises of the Lord. Number 4, to wait upon the Lord means to bank on His sufficient grace. Bangko. Sino kada kayo ti ada kargata ada bangko na kakabsat? Da bangko yo? Ada account yo da bangko? Amen? Amen. Ada mo la kargana, deta account tayo kakabsat? Baka ada bangko tayo o magkargana. O gam deti nga bangko kakabsat, hanlang ada kargana, no di kat aglap-lapusanan, to bank on His sufficient grace. So, to wait upon the Lord means, natalgid ka, manginanama ka, okay? You look to the Lord, kat kunam, Apo, I am weak, but you are strong. Lord, I lack, but you will supply. Lord, I am not very smart, but you will give me wisdom. Lord, my body is weak, but you will enable me. Lord, this challenge is great, but you are greater and your sufficient is greater. Oh. Lord, I am on my valley moments right now, but you are still God in my valley moments, and your grace is sufficient for me. Apo, adadamang dadadanas kanya, amok kay kanak ti parabor, nga mang deal ka digitoy. Apo, adagdama nga problema nga risrisutek, nga mamuk nga da parabor mo nga mang tulong kanyak, nga mang risut ka dito nga problema. So, that's what it means to wait upon the Lord. Makita yung kakabsat. Definan tayo dito. Number 5 and last. To wait upon the Lord means to be encouraged by His presence. Kaduam tiyapo. Now, look at this 5, di ba? Oh, Hebrews 13:5 and 6. Let your conversation be without covetousness. Amom ti dakkelamang pakapoy ti tao deta covetousness. When you pursue material things and your desire, di ko na ta Bible, to become rich, deta ti ambition mo ti panagbiag, mabannog ka laeng nga ubaw, agbambannog ka nga ubaw. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Oh, learn to practice the presence of God in your life. Verse 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. Oh, nalintag lakit di, detaramidam, kinapudno ta pagtaktak diram, kat usto, deta takder mo kakabsat. Okay? You have nothing to fear because kadwam itiyapo. Naturud ka. Ada turud mo nga mangibaga ti kinapudno, agtakder ti kinapudno, because kadwam itiyapo. The comfort of His presence. Amen ba? So, deta kakabsat, mabaling nga na-encounter yu idin ko na, but they that wait upon the Lord shall renew. Tilang amok ka wait, pastor ko, kararag, that's wait. Wait, aguray. Deta ti meaning ti wait kakabsat. To wait means to trust, to look eagerly, to expect, and to hope in the Lord. Which means, A, to believe on Him to take care of you. Di kad no adaking kadeta, natalgad ta puso mo. Napigsa ka mo tan, adda pigsam. Kumbaga kat
Ada pigsam ngagpatuloy. Oh, to trust an his intervention or ada problemam ita amom nga ti Apo makibabaet. So natalek diriktam ngagpatuloy. May katlo, to hope on his promises. 4, to bank on his sufficient grace. And 5, to be encouraged by his presence. Deta kakabsat, isurat yo yan ta Bible yo. Kat kunam Lord, sursurwag digito nga bambanag ken ka. Okay? And what is the promise? Number 3, renew the strength. You will soar high. HBBC, let us soar high. Amen. Oh, let us soar high. Let us run with endurance. Agibtur tayo kakabsat. Uray adu, dagiti problema, agandur tayo, agibtur tayo. Let us walk patiently. Why? Because in due season, ye shall reap if we faint not. Kung ano di Bible, Galatians 6:9. And let us not be weary in well-doing, for in due season, we shall reap if we faint not. Amen. Sursurubom deda. Wait upon the Lord. Ibagam ka deda kaabay mo. Wait upon the Lord. Okay? Let us pray. Lord, thank you for our message today. Nakita mi Apo, dagiti gapuanam, iti last year, agpapan ita. As a church, there's a lot more to be done. You have opened new doors for us. And Lord, we need you to renew our strength. Which means, help us to believe on you to take care of us. Help us not to worry about the future, but to trust you, Lord. And you will strengthen us when we trust in you. Help us to trust your interventions. Dadigiti pasamak na dumteng. Hanggang kuma ma-overwhelm mo na mabigbigla. No mabigla ka man kat ma-overwhelm kami, pagkalmaem digiti puso kan panunot mi Apo. Kat malagip mi kuma, nga digito'y kat wagas mo, kat makibaet ka nga digiti pasamak. And that your interventions are for our own good. That we will hope on your promises and to bank on your sufficient grace and to be encouraged by your presence. Thank you, Lord. Balunan mi daytoy nga banag. Ting kami pa nagpatpatuloy. Saan lang ati pa nagbiag. No di kat iti pamati. Kan iting kami pa nagserbigin ka. Lord, thank you so much. In Christ's name we pray. All of God's people say,